Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akan yan, Gary? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanya. Anniversary day na. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day ti nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapan yung gastos si data. Okay lang ang kanya. Saan mata ka na yun? Nagyaman na klaunay. Sakto matimang ilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo tagor derten. Mabisbisin akon. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary ni kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo na, no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang tinakan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawin. Adakan no napatag-alakad na. Kat nurabin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namot imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day di alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino di babae nga inyawid mo iti rabi ha? Babae. Ang dayamat na na. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masigurado asaan ani Karen dayjay. Tanggiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidaw. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidat. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa't anniversaryo. Gamita, kasta man ang dinaramid na. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kataan na nga ro di planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Di ko na nakanyak idinaudi ang nagsarita kami kat nagbalbaliwan ngam saan matgayang. Ito, ipariknak matkan kwa na no anya ti parik na nakanyak. Ha? Anyat kaya't masawan? Sabong para ka Karen. Oo nang bain at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak amuti na ramin na. Sabong para ka na. Agyaman na, Gary. Saan nakadi ako? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Alaka di aramid namin ton malam. Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumuro? Ah? Ay, kwa. Saan? Tapang girls lang day di alakad ni Gary. Di mo matimbagbaga ang baragayam ti papananta, Karen. Una, tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mo lang abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa niya. Isulaong aya. Ay sus, sana nasayati kasta kapanunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaalan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maaladay ti itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wandayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha?
sermonan naklakit di day ken no maamuan na. Maditi kastangar aramidam. Pagsaritaan nyo lang ni tinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon ni. Apay kasta tilangam. Kasla napuyatan kay je balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day ito, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, aklaon. Adda ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulat. Day off kumat ita. Ay, sakbay maturog ka, mangan ka pa'y Madamdaman tulat pa, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agit na. Andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinubyom day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Papaero mat lang day di agali. Ken kanayon mat lang agbar. Ah, Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day di lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alino ko na. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta. Saan nanang? Ta saan amaala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. Adda pa panam ni karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manang. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata. Itun kwan ang daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidong. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Isu adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon kanigari? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang itutunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi. Amo kon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuham? Adda nang idanon kanya. Di mo sa lutsudan kasi. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amo. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon ni. Ay, iti kastangar aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ni relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbali sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbarta man ng Jenny. Anya, kat no kagap-gap mo tala ija hindi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samat latan ti ati iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyom. Urayan ah. Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka magtinalalakiro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Tsak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginom ita? Kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga rin timang kita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat.
na irwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulang. Mayat madgayam ti kastoy, friend. Isugayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy madgayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan, ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay mamukin kamis. Hindi pala makikita ka ni Tipar. Imay kami itigayam ko dito tapno ag-enjoy. Mabalin ka rin, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Ano nga binantinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat araramidam ni Tipar? Oh, kanya kumait na. Imayak tapno ag-enjoy. Sige nga, Gary. Nakita ka nga dahil masidag lalaki ken kay taya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumtang to dayta apasama. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary. No si ka ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sikamot lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrot ka pa'y atag, kapya tayo pa'y. Saanan? Suko nagpay ngamin ti kapsat ko. O sige, nukas tati ko na. Doon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod ka, Karen? Ni Miguel day nanang, kayo mo. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jaka mo, no anya ti mapaspasamak kada kayo itinubyo. Nauma kayo ni titunggal maisa, break kayo na. Saan katakasta teraramidan niyo? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon niyo, no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Kaya mo? Well, kay eskwela ang kay high school. Naimbag man, tama itulod mo day dyan a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan na ang kanya. Addan samot pa naggusto da jay lalaki ken ka. Siguro ah, adda ka di parikot. Amo na ka din adda nobyo. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may say ti da jay lalaki. Ket no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakas na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutan akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong ah. Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatan ka di pa'y ni Gary? Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kumanti amin kada kayo. Saan akong asigurado, friend? Kasla kayat kumit apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos.
Panunutam anay bagtanyaman nga iwayat mo nga addang. Mabalinta ka dito ag sarita, gari anak ko. May papan kadimanan ka ni Karen, nanang. Well, nakitang ijay paradaan idinaminsan. At damot sa bali a lalaki a kadwana. Lalaki na Apay ngay akas na ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan, amo. No, dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mo. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliwliwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya, Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak ko yung nakaka-focus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan da ya ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno date na, friend. Awan mat lang ang timarik na kapanagayan para kankuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan akasta, friend? Uray ni Miguel. Liklikak mo din. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ang maurnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanan, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak a panagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikutyo. Saan? Tagbinbin nalas kayo agpada kayo anak ride. Di yo amo aliklikan dagiti amoy apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawan, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. asino ti mawag, gari anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urnusin nyon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya, Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana, nanang. ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. At na tinagkurangan yu atwa. Ngumdakdakkel tinagkurangan, wano nagbasulam kini Karen. Wala nang, amok na ita. Da kayo matla ang ti makagapo, no apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga road. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam iti tunggal may sakadatan. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto anak pasamak kadatan. Aklonak nga adamot tinagkuranga. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Makasta nga ron. Pagan-anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak.
Uray sige. Agan-anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taidjamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan Karen, pag-adalap matikas to yan na pasama ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo da abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito balayan. Si kakit di tirumbang aganad, anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldang, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da magsasapan. Ay, kasto'y gayam tibiyag dito ako. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, hapay nga ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amo ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At-atin mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad-ad damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama panagmerienda. Ha? Yam amu ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa ka? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga ron, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ano yan? Kunaklakit din numaurnos man ang tiangan na tinagbaitan ni. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arit nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arit nak. Saanan arumbong dahito eh. Tadang agtagi ko kankwana. Kat maragsakan ak para kankwana. Tadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para ititunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At induga sa laysayang. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya yamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Apay, anya timpatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Ti anak May,
Kumustan? Nasayaan na tani kasasaan ti anak yu. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinangpaadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Wala. Da kayo di amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang pakita. Ita tadakalaman. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Tidak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Isu pinagsina da kami. Nakura payak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Isu manawak. Ket nagawid ak ije probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Kemandan asawa ti inam iti day da gundaway. Kinapod mo na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sinata. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanya. Edi kuan, nagsakitan ni Mami. Kat ison tinpatay na. Muamukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos dito. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka itasimrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simpang pagkit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ang trabaho sa kundi pakita kanya. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumadla akwarta na unti habol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitang kumatilangana. Nagdunglit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray kuma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta pinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idiagis eskwela. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad-agad. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanya. Awan anyaman na, Jana. Nawaya ka lang ta nga umay dito balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mama. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak.
maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramida ti amin nakabala, tapno makasubalit ang kuwana, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatengken prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak met Jano. Ala, ano sam ngaron nga ay aywen ni Mara? Tapat siya, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Ang mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada iti. Ay, jak mapilit ti bagay ngag cellphone. Manaktakla dayta. Wen ang makatulong dayta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka na kan. Uray, nagbiagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya dayta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan na iti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay ang ikuyong kunto nga gawid ti tao eh. Ah, talaga? Alam ang harotap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyong kuntaw. Dito ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay nagdakkel na labas na tayo. Ay nagtugawak dito'y war. Tandamot pagtugawan dito'y. Urayan ti irorwar ti anak kao. Agawid akmatla no madamdama. When nga not, friend. Katay tante anak kao. Mara! Apay nga ta kayo dito eh. Mangipapain kayo. At taimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mabandan. Mabitla. Sino ka din ni tata? Am mom? Saan? Ala, mabandan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imay kat din ni tatag ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrik. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kani, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin ka di, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulaw ako manan. Anay ko, agsakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, ante. Ante, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang payitan. Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako kayo. Galati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na.
Jak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Anti. Apay, anyat mapaspasamak dito para asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang nagitagsang punta sa nga ili, Jarwan. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Ay, Mara. Anyat planong itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya ti tagnan ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudah. Anya? Kantak no mailap mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmay sa. Amok tumatla ak kwarta lang ti kamak ti amak kanyang friend. Iso apay pa'y amon. Kan makiasawa ako. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayong mutun analiday. Kundi kay samutun mapmapan ijay syudad. Buwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kay ti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko ng ti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang payamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bikarkararag ka asa pa'y lakuma. Tamay patignak tumutla ti kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Kalaman nga rin lasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagdan na, Josh. Kat umadanimat ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Nagasawa naman ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpad. Naipagkapay. Nakasapol kan itikapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pay. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y, alam kita tama nga no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awadag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugko. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan.
Dua adagos ti anak ta, no kaskasan na. Uwan nga Rod. Kabaulak nga ta nga ipasngay. Kabailam, sikapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na yung bagtisigog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanainuman ko nga ipasngay lagi isingin nga anak ta. Ay, makatanggad ako man. Tapno makatrabaho ako man. Saan ka nga agtrabaho? Tasaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack, kayat ag full-time, mami. Kayat ko lang tag trabaho. Pasensya ka na. Ngumjak maitalok iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di na ibaybayahan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo, Josh. Di mo't laagim imbagan day ta. Una rata. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Kapitik lima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko pagkat. Ang sasarunumat gamit ti pa nag-overtime mo. Kasano ka, adi ka mabanlog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan na. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bid. Aray, tayo pa lang ang tayin anak lang bid. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insartang ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybayam ti bagim. Kasano pa itan? Di ka matalagan. Tagimbagak pa eh. Agbiagak pa eh. Iti aduwatawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace. Ni Josh. Awanan. Ha? Awanan nga? Natayat ti asawa. Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano gamin ka nagiti anak ko. Anya? Nakas ang matngagpaisun tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 tawin matan ang natay ni Diyos nga anak ko. Nanang, Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan kayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Kayso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kanakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw.
Ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige, tanoan daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan ni Nana. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatang ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugan. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti panakilangan ti katugang kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kami. Jack pa'y makatuog. Ag-cellphone man pa'y lang. Pangal-alak iti turog ko. At dapat kaya nag-message request kanyak. Italaan man ang katakda ito yan. Sino nga tada ito eh? Hello, Insan. Ni Veronda ito'y akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at John. Kasinsin ko kano. Replyak man. Tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailang pon ang makita ti amak. Tanabayagan asaan kami ang nagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man lang, Insan. Apay ngay akam mo santumat to'y imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasangputan na ka. Tapno makapagkitawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka magkaya man. Jakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. Kaano mahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan man gaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, Insan. Imbilin na kanyak dayta. Sika kano ti pang tadak iti daytoy. Ta sika ti mang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa nikuhat ti ama. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na.
Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak laing pagarup. Akas na ti kinasingpat ti amag. At-atang ang kapsutang. Kapoy ti man nakakonsensya. Ang babawi aga. Ngam kasano ang masulnitang tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Biyag. Di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ninanang man. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y palay. Kaya't dangar udyag pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba. Makakikita iti kastangar aramidam, ha? Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung nakulangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kaswit yung motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Kaya sa manday ta, pare. Agsisinno ka tiyaw, awid mo di ta palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No basta. Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka. Sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal ti kastangar aramidam, pare Gerald. Ang mga no pa kay sagmakam to pa kiday. Nairwa magmutan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam. Kapag na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapos nakabaling kamot, ababayro, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Huwain. Huh? Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Huway na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko majay kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok no niya tiriga tinagdalanan na. Saan nga umdas aras untay jay tamukas di taramidan na. Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Turis siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan taure asino mo di ta babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni ti kastar aramidan na. Ala Jera, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay.
Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap na dati mangyangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mo't. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manan. Ay na, ading ko, panunutom ko mamot ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamot aramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapag nagsibog iti nating amulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam iti nateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intong Lunes. Saysayangam laeng ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no ag-enjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Saan kumamot akasta, anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka naw ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dito'y balay. Kas iti kanayon ko ngay baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuway. Ay na, nagkatuwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggan na asaw, di kapsat mo. Kasanon no iti kastangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulaan. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngem Bay anak ka nila nga ag-enjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko makit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina nang. Adapay nga ta. Awan sa amatan. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kariparakan ka. Adaman saludsodat kan ka, pare gari. Anya na ita, pare Gerald? Pasino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka din. Da Shane kan MJ. Ay, kita maaparay. Ang mga nung planong ba't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya tataw na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Asino ti Shane ka na kwada? Yay, atid dog kibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayat ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagak. Ngam, iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka. San tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan?
Kumusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod. Single lata. Ay, nasayat lang tangarod ano kasta. Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam day, Jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Hindi mo mat-replyan. Ay, jakmot nga minamam mo. Replyan, man ikaw. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon, adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga adan tumanan sa bali ayawid mo dito balay. Depende ama na. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palang ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagrik ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Wen, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tatno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Manong aldaw lang kat agawid kami. Tsakpay namin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Abangan no datan tinay tudi nga pare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O, nana. Itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan do, dito'y mo laang anti pakaikamang balasang kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin tamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak, nana. San ang mabalin ti aglangan? Sa maysa. Adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Edi, long distance kayaw iti anak kaw. Sa anak pa may inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya siya asawan nana. Nalagaan tirik nakin ko anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang niyo. Kauwan anak ko. Napintas, managisaw, nasingpag, nalaeg, kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure, ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awit mawa, jakamaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kasta matimbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam among kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka ka din? Saan pa eh? Kaano lang mo titinagam mo kami?
Lalayngam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, alay, ikalay samon. Dumteng to ka di, manang. Di tayo agapura. Uston ti babae sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di, manang. Ada madmadlaw ko ka, pare Gerald. Anya day ta, pare Garay. Saan ka mat na rumrumar? Talaga asahanan, pare. Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum sakit mo, pare. Sabali ni Shane, pare. Ngure no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumat ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanamamom ni Shane. Hoston ti babae. Sarte nga mon. Tapno sana madismaya di tao, pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko anana. Wen nga raw, piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae apara kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maamu na day dya Shane. Wen nga raw anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho itoy. Anya nga minon tayo ko nga ibagam kanyak. Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyad at umapay dito balay. Tapno mayam amu kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay na, Rod. See you soon. Umawag aktuanan itin malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw anak ko. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na. Umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Aganan kay ti papanam Gerald dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulunga ka ano kwa, tapno mabantayan na kamit laang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang iti kasya klase ti babay. Sa may sa, adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahim, Gerald? Makamanog. Ang okay lang. Ta nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta ken ni tatang. Adala nga min biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? When? High school ak pala idi. Saan ko na kami na istorya ken ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko.
Nakita kami di taladawan na na-display ti sanas kat ni tatang mo lang mat ti kadwang. So ngayon turturod ko ti nagsaludsod. Okay lang. Adala tamot, ti sakit amarik na. Angam, kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Agam jakman na mo. Saan ba ka no compatible? No kasta, nag-break na mo't lang, tata? Wen, huwag pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawagan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinagam ti anak yo. Anya ngay tatang. Makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? Oo, ay ayatam ni Gerald. Aklo na anak ko. Diyak pa'y amuti husto kinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod. Aklo na kon tatang. Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili anak ko. Tapno, maadaanak mo ti apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya rita? Sapay ko maata. Saan ko pakaupayan? Aklo na kon ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibaga. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wenanang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ati trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Ito sumaruno. Si kanto magyagpasya rin ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amo mo, san mabalin nga aglangan na iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at matnyarod no kasta. Oh, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan. Tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pakabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabidla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kang nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kang prutas na gitoy. Sige, iawid mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumangagawid. Ngayon, nalpas mo't ngami ng tiliv ni Shane manay. Kaya't kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat mo Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay?
Itay pa ya? Mga kanuwabisin ka. Damo na luto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung paigamay. Uy. Ay, naimbag kapay pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari. Apay akas ta tinaybagam. Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dum. Hugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod na Ah, anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong bata ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila anak ko. Ura na giti text ko, di na-replyan. Di pa naminsan ngal daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaana na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Kasano nga saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Mga dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Dahil ta tinas ka na duktalak manan. Saan mo't akas to ni Shane di? Dakkal tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka mo. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pa ilang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki angkas na ti galad na. Pangasim ka di at adumngag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman at palawag mo. Ag-breaktan. Goodbye! Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayang da Shane, pare. Ah, Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo't tanda dyan. aya. Madanagan ak una yan itikas ti mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no, mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka din yung bagaken ka abrektan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman apalawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, saan ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Diyak ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas niyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas niya iti pang nagisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero dayjay. Isu tindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu tiyang angkas na iti motor na. Kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay kaditi kayat yung agbali na manuga. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan Gerald? Nasayat mat manang.
Nakasaritam ni Shane? Uwan man ngam aging gayta, sana pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayem ko tinangidanon iti amin kan kuana. Amang ano sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngag susukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Tsak ilibak na ita, Tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas. Gapo iti babae. Di ka kaniagon ulbod, Gerald. Diyak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, Tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaen. Tapno makita yo amin nga aramida. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, Tata. Kayat ni Gerald tiyag na di lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso ba't gayam ka anak? Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan man siguro ako no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasungbatan tigayam mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kunak tumot ngamin kan ka. Pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rut apanagnakan. Wen, aklunak adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Kan nagpatingga kami lang iti angkas. Inom, kan paspasyar. Tarudad duma. Adama dagti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. Ala, maawatan ka. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si kalang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Iso ano mabalin? Diyak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panang dadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinang dadal kanyak. Pare Gary! Pare! Si kamad gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah, Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraam met indandanon mo ken kuana. pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Shenti may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobraam pa itindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tadaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanay. Ha? Ano ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Sukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklo na, imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Biyag, tita,
tao. No kasta, talaga ang baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da. Kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. Ang aramidag ti kastoy. Kapoy tinalako sa palagayat ko kan ka Denver. Agyamanag. Kat ikarit nga ayatan ka karayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka. Ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayan. Itanyaman na kitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino di kinasarita miti cellphone? Di ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo miti social media. Uwan, mama? Dan, kita mantaladawan na iha. Mabit na ang mama, ah. Oh, ato'y mano, ah. Gwapo, san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kulit na agam. Apaya, kaslan naka-lipstick man. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpudaw. Wen no, dadara na foreigner. Diyak lang po, mama. Nagkita kayo ni di personal. Amang ano itiladawan lang mata na po daw iha. Nagkita kami, mama. Talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakit, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananad ka laeng. Amumat ti dakes kan nasayaat. Iso ati kang dardarasutos. Amamwam pa yan ay magtinobyo. Di ka basta agtalakad agos. When, mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sa nabak nang ni Bogart, mama. Ay, ayatot ta. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatot tulat ta. Iso lang namin tinakarit na iti kastoy. Napadas kong tinakinobyo, itipada tayo abak ng sana nagbaligi, mama. Sige, makamu ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runa no nabit kayo pa yan agamam mo. Tanarigat di mailawan, anak ko. When, mama? Katagyaman na kiti pang magbagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Agropato kadagusan. Sika, no, ada mong amayat na pagkitaan ta. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta, kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito plaza. Kasano nga Rod? Agsinatapay lang nga Rod dito, ha? Agkita tanto manen, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay ka, ha? Sige, mapanaon. Ada problema k Mercy, honey. Anya day tahani. Masakit ngamin ni nanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwartami apagpadoktor na. Anya? Apay. Anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. At sakit na iti puso. Gan at bukol ti dalim na. Anya? Apay. Manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagngina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos. Sige.
Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mapabay na ka ngayon ka. Kanain ako matangit ka ni kwarta. Ngam siya. Awan pa'y maititid ko kin ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para kan para iti pamilyam. Nakasagana ak amang paay. Agyaman, Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti day tagalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo't, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan taga sano? Nudyak mapatgandi kayat mo. Sina anak mo to dagos. Unay ka na ya. May labogi. Saan ka din tila isit-sidir mo? Lab na lab ka. Tanda, namday ta. Mas lab na lab ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Iso pa nga asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka matatagan. Di ka matusinaan. Tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukir na pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnan nayon. Aramidag amin apagayatam, Denver. Manong, delikado tar aramidam. Kasanon numaamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan da ita. Basta di mo ibagbaga. Ken maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Siyak ti makumponsen siya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsimpat. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamangan no anya ti maarami ko ken ka. Ha? Amumot ngay ayat klaunin ni Denver. Ngumapay ang kastaka. No talaga mo't laan napatega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uri maditar aramidam, Manong. Basta aramidok ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon ni kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day siya lalaki. Basta gulimag ka. Padasem tagidanon ka ni Mercy. Tadangkes ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traiduran na Aiza. Kasapulag ti kwarta, Bogi. At agatanga. Ha? Sapay basi ti customer ko itay? Basi ti kita, Denver. Kat, agdiskital ka. Nalain ka ba't agdiskital saan? O sige. Tama pa na kidya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka, may salasaw. Aksyon na madagos. Among nagngayatan ka, Denver. Di ka mabalin na paayin. Agyaman Bogi. Basta di nang isuksukat, Well, promise. 10,000 mananti ka sa pulag, Bogi. Ngano manayunam. May mayat manang. Apay nga ita ka lang, no, may. Urayin da ka idi na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kalayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ako iti napalpalabas nga aldaw. Agparigat ngamin di signal ijayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy. Awan nga ron. Naibos pa yung tikananda. Awan maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya man din na? Di ba doktor? Awan, Mercy. Kat nagaduman ng ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagnina mo ti agas na. Ay. Magado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakin ko baboy. Awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagasmin. Ala. Bayam. Tamang tedak to iti kwarta. Saan ka nga kaburito? Agyaman ak, Mercy. Talaga naggastak. Takaskin ka ti nagbali na nobyak.
Mabita nga rod. Taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha, Mercy. Agbiyak matla ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko balay. Anya? Anak, kunak man naumyan ka. Pasensya ka na talaga, Mercy. Madanagan na kami mawan ka doon na. Nadarik-rik na na. Malala. Kastoy daan nga. Duwata nga agawid ijabalayo. Usaran tan tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. At damapag na. Sana makadanong tilugan. Anya? Nasurok a 2 oras ti mapagna. Ang dyan tayo tilugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapagna, Mercy. Kasta karigat ti kalsada ijay lugar yo, Bogart. Wen, bambantay nga mi ni lugar mi. Motor lang ti makadanon ni balay mi. Manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yo. Enton makalsada ti dalan mi. Oray kanayon ti papan mi ijay, ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita. Marabyan ka Sapay ko nam. Adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala-ala. Sa paem tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa Sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag na tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta manen ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da nga min aywanan ti bagida man. Saan mo agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang, Manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang mo ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na kiti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka nga iti masapsapulam iti parlor a pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusara kiti kwarta. Tapagbampanukak day jay. Manong, Matibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng, pumanaw kan dito dagus ko. Sumambol ka niti sa bali a pagabangam. basit ti sweldok, Manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron, di ka agpakalaing aysa. Di nakpakibiyangan ni Tararamidek. Tabiyag ko daytoy. Nawatam. Bogi, umutang kay ti kwarta kina Mercy. Kapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko mga negosyo? Nagipatagder tayo ti minima iti lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat put no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utanget. Oray, 200K pay lang. Tanayunam tumanan no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray, at utang mat. Oray, bayadan tanto mat lang. Nadan kita ti minimar. Kan mabalinta ti agipatagder ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di ba, tabayatan tanto. Sige Padasik no, da maipautang na. Agta, nakabakbak lang day dya babay. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, bogi. Nagtakal agad at utangan, Bogart. Apay, pamusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. No saan ang maopera ti inak. Ang mga no ipatay nanday jay. Anyat mo operakan ko na. Kidney kandalam. Kanang adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pagkasing ko ma. Uray inutak to bayadan ka. Promise. Pagparinto malakit sa sangwana. Ay!
Sige, sige, sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh. Talaga naglain ka, Pogi. I love you. Oh, Denver. I love you too. Oh. At dito sa Haribo, komisyon mo nga imutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami diti plano? Wen, iso nga gawid aki siya lugar eh. Mukayat mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Wen, agbiyahe tayong tumbigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal tibos, yung tumparbangon. O sige, Denver. Kahit ko. Tapno, makapasyarak mo ito ni Jay lugar yun. Ay, sang! Ni, apay ngagsangsangit ka si Mang Manong. Denver, inururay ko dyan terminal. Imjak na uray. Inalilaw na tawanan ba yun? In-block na pa yan ito social media. Aniya? Sabay nala na ti kwartang inutang me. Dakkalagataday dyan. Kasano nga ro daytan? Ay, diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag sa amot na di kay nagkita iti nobyo, iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagado nga rason na. Andya, apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha. Awan mat, mama. Iso ang mas daawat mo apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media? Ginaambo siya lugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabitla ang taipasakin katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw ti pumakawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Kan, apay nga itakala nagpakita kanya. Gampot na, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gampot ti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakbay ang ibaga. At dapat ipudno kain ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakan ka pudpudno a lalaki. Ngam kinapudno na. May saak abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Hinaramat ka laan para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Tagpada ka lalakit pakarik na ito ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagak iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman at lagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasula. Pagbabawiyak, dayta. Iso nga imayang. Kat di na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta inuta ka bayadan. Bayadam itan tinalalam ak kwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong, okay ka kadilaang dito pagbaludan. Sa anak ng okay dito eh. Ngam ano sa kon. Tapno may kahanok tinagbasulag. Maasyaanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida. Awan ang mo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basol ko matlaing. Nuapay ang kaspi tinagtumpalag, Aiza.
Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan man ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko kan ayan. Daytoyen ti ibagbagakan ka iti mano. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry na. Manyak damagkan ka iti. Magbabawi nalpasan ti amin. Isang anusak tagtali na iti pagbalutan. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Adik ko.